Bwana sifiwe. Nanje ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Muhagarikiza umpaye umwanya. Numvaga mu mutima wanje ntobwiriza mbere ya pasiteri. Niko narimbise. Ni nako nabishakaga. Numvaga kuko pasiteri yakagombye kumbanziriza akabarinje kuko urwego ariho nje sindarushikaho. Ariko umuhagarikizi mu gihe yangiriye icizere, pasiteri ntabone ko ari nje umusuzuguye. Umuhagarikizi. Nuko rero umucuranzi naje kuri senti indirimba akaririmbo yo mu gitabo yanijemo izivuga ngo isi nibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera ngo azabona amasezerano. Nimara tuze kuganira ijambo ry'Imana dushikiriza umushumba mukuru. Gusa mbere hagati aho nshimiye Imana kubw'itorero. Peruka zino gahunda zose zitarakoreka, nagezemo mbwira abantu abo twari turi kumwe, ndababwira ngo nje nubwo abantu batoza guterana bitewe n'ukuntu nabonye ikanisa riri smart, nobwiriza zino ntebe ngataha. Mu by'ukuri birashimishije kandi bimeze neza. Ni igitangaza kubona amazu yacu abasa neza ariko itorero ry'Imana rigasa nabi. Ariko ndabyishimiye kabisa kandi nibisigaye ndizera kuko Imana izobikora kandi bigatungana neza. Dushimira n'abashumba b'itorero ba hano ku buryo ko kubana natwe bakaduheza n'umwanya wo kugira ngo tuboneke hano hantu. Mugiye tubuze inshuti tuguma n'ukwizera, Yesu niwe nshuti nziza izahora. Mugiye tubuze inshuti tuguma n'ukwizera, Yesu niwe nshuti nziza izahora. Isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima w'ubuzira twizera Imana yacu, asigaye umwanya muto izuba rikarasa. Mu mwijima w'ubuzira twizere asigaye umwanya muto izuba rikarasa. Isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Hallelujah. Hallelujah. Sinyizi iyo ndirimbo ariko nariko numva mu mutima wanje gusa amagambo yambwira ngo isi nibizavaho n'ijuru rikavaho
uwizera azabona amasezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikana. Isi yose kwisi nibi zavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Amen. Kagame natusomere igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice ni 13. Urasoma umurongo wa 2 uze gusimbuka usoma umurongo wa 42 kugeza kuri 44. Byakozwe n'intumwa, utangirire kandi usome cyane kandi usome witonze. 13 guhera kuri 2 usoma umurongo wa 2 wonyine uze gusimbuka usome 42 kugeza 44. Biravuze ngo ubwo basenga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Tugende 42. Bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. Yego, komeza. Iteraniro risohotse benshi mu Bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana bakurikira Pawulo na Barinaba nabo bavugana nabo barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. 44. Ku isabato ikurikiyeho ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Dusoze ahangaha undi murongo mugufi Abafilipi hasome ibice ni 3 umurongo wa 2. Kungiye gusoza 3:4 3:2 Abafilipi. Mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakeba gukeba kubi. Mungu akubariki sana. Reka tuvugane kuri aya magambo niyo natekereje kuko tuganira hejuru y'aya materaniro y'umunsi wa 4. Bwana sifiwe sana.
tugerageza abantu tube hano hantu kugira ngo icyo Imana yaduteguriye uyu munsi tukigabane, kugira ngo tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ese ninde waguhamagaye. Niyo teme ijambo turi buganireho. Warahamagawe, ninde waguhamagaye? Niryo jambo tugiye kuganira. Nuko rero nimugende muvuga ubutumwa bwiza, nuko rero nimugende muvuga ubutumwa bwiza, muve mu rungabangabo abamaze kwemera Imana, mubwire iby'ubwami bw'Imana kubwegereje, kiragiye garura izo ntama, tanga ubugingo bwanyu kubwa bene Databuja, abapfa none bizeye bapfire mu Mwami Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo natekereje kuko tuganira umwuka yampaye rivuga ngo ese baraguhamagaye cyangwa ijwi ryaguhamagaye ni iryande? Ko witabye ijwi ryaguhamagaye ni iryande? Warahamagawe cyangwa warihamagaye cyangwa hari abandi bantu baguhamagaye? Twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo barimo barasenga biyiriza ubusa, barimo barasenga biyiriza ubusa, ijwi ry'Imana riramanuka riravuga ngo muntoranirize Sawuli na Baranaba bagende bahaguruke, ngendeje kubereka ibyo bagomba gukora. Bwana sifiwe. Muntoranirize Sawuli na Baranaba bahaguruke bazeje kubereka akazi bagiye gukora. Ni jewe ubwanje Data Imana iri mu ijuru, nije ubahamagaye. Kubera kuko bari bahagurutse kandi bari bahamagawe n'Imana, habanje kuba ikintu kimwe cya mbere, habanje gusenga. Icya kabiri habanza kwiriza. Icya gatatu ijwi rirahamagara. Bwana sifiwe. Batekereje gusenga, barabakozi b'Imana batekereza gusenga, bagitekereza gusenga batekereza no kwiriza. Mu gihe bafashe uwo mwanya barimo barasenga, ijwi ry'Imana riramanuka rirababwira ngo mwebwe hagati muri mwebwe murimo gusenga muntoranirize Sawuli na Baranaba baje kubereka ibyo bagiye kugira gute gukorera. Biradukomereye, dufite akaga kandi katurukije ko kwitaba utarahamagawe. Muraza kumbabarira wenda jewe ndi evangeliste ndabwiriza uko umwuka azampeza n'ijambo. Pasiteri niwe uza kubwiriza akazana sigirira kugira ngo ibintu nyine bitaba nabi, intama zitagenda. Bwana sifiwe. Ariko ndizera kuko nanje ijambo vuga sizo gusenya ahubwo n'iryo kubaka kandi ndetse rikagarura bimwe na bimwe. Ni igitangaza gikomeye kandi kituruhije kigose isi yose cy'abantu kwitaba batarahamagawe. Hakaba n'abandi bitavye ayandi majwi ariko ataraturutse kuri Yesu Kristo. Bahamagawe n'umuryango, abandi bahamagagwa n'inshuti, abandi bahamagagwa n'ibyo batunze, ariko batarahamagawe n'Imana Data. Umwuka w'Imana uramanuka hagati muri bo, barimo barasenga, barimo bayiriza ubusa, babuze icyo barya, bari guhamagara Imana, barasenga ngo bagisenge. Umwuka w'Imana aramanuka arababwira ngo nimuntorere Sawuli na Baranaba, ahangaha hari PCD muri Antiyokiya. Arababwira ngo
nimuntoranyirize Baranaba na Sawuli bahaguruke baze tuje kuvuga mbereke ibintu bazoja kunkorera. Paulo na Baranaba ngo barahaguruka baja kuvuga ubutumwa muri Antiokia y'Ipisidiya, hano ku murongo wa 42 niko hatubwiye. Haravuga ngo bakivuga ngo barabinginga ngo se ngo mwotwemerera isabato ikurikiyeho ngo mukatubera ngo bavuga butumwa. Mvuko abatoranijwe baza bamera kaga, abatoranijwe ntibaza basaba ahubwo baza basabwa. Bwana sifiwe. Paulo na Baranaba ngo bakigera mu iteraniro ngo bashaka nko kubaca amazi ngo barabasuzugura. Nasomye igitabo kirambwira ngo babicaza inyuma kandi baje ari abavuga butumwa ngo babasuzuguza ijisho tibabitaho. Ngo bagiye gusoza amateraniro Paulo amanika ukuboko yakijambo, mwonemerera gusanga shima kavuga ijambo rimwe. Paulo arahaguruka ngo avuga ijambo rimwe, ngo akivuga iryo jambo, Bwana sifiwe sana, umva watoranije uko azamera. Akivuga ngo iryo jambo iteraniro ryose ngo basohokiwe na Baranaba ngo babasohoka inyuma, ngo barababwira amagambo akomeye, barababwira ngo se ngo mwotwemerera isabato ikurikiyeho ngo mukazatubera abavuga butumwa. Kandi bari babasuzuguje ijisho, kandi bari babonye kuko batakiri, ariko kubera kuko bahamagawe hari cyari kiri mu mitima yabo. Bwana sifiwe. Muririmbyi yaravuze ngo iyo yakwemeye ngo izi kwemeza n'abandi. Bo gusuzugura mu gihagararo bakareba ukusa, ariko Kristo wo mu ijuru yaguhamagaye aba yaguhamagariye kubwira n'abantu aza bakwereka. Wicaye kandi uri umuvuga butumwa wahamagawe na, uri umuririmbyi wahamagawe na, uri pasiteri wahamagawe na, ko ari cyo kitwishe dufite intambara zidukomere cy'abantu bihamagaye ku giti cy'abantu bahamagawe n'umuryango, cy'abantu bahamagawe n'ishuti. Gerageza uje gusenga wiriza ubusa uhamagagwe n'ijwi ry'Imana rigutore rikubwire ngo ngwino nkorera iki ngiki. Bwana sifiwe. Baherutse kumbwira amakuru y'umuyumbe umwe birambabaza cyane. Kurumva biga umuyumbe utarahamagawe ngo aherutse kuja gusenga mu nzu y'umuntu ngo ajana ngo inyama ngo mwishashi, ngo ashikeho yicaye ngo arayisharira, ishashira turika ngo amaraso arava. Nyirinzu garamwiyegereza amaze kumuheza soda wacu ngo agire ngo haguruke, ikiziba cy'amaraso kiragaragara. Yewe aya maraso havuye ukomerekeye muno, izi ntebe zirimo imbugita. Umuntu arahwera ngo ahagurukega, waba mukoze mu mufuka ngo akore mu mufuka asanga inyama ingana nkaguke. Tekereza umuntu Bwana sifiwe, wahamagawe n'Imana woje kuri busheri ngo agure inyama itajanye mu iwe kukurya, wonje kuyihendesha mwakiraye ngo nashamburiye. Tubuzizo kurya ko turaja kuzica na tuyigiziye ko umutsima kwa turumanga. Tiyigeze yumvishwe ry'Imana, yumvishije santima zaje mu mutima, na bene wabo baramushigikira, inshuti ziramwambara zitagize, ariko ntiyahamagawe n'ijwi ry'Imana. Tiyigeze ahamagagwa n'ijwi ry'Imana. Bizotugora, bizoturusha, izo ntambara tuzogira nazo z'abaririmbyi batahamagawe, z'abayumbe batahamagawe, z'abapasiteri n'abacuranzi batahamagawe.
ja gusenga Imana, uje ku musozi uhamagara Imana uyibwire ngo se niki wampamagariye. Kurumva biga kuraja mu ivuga butumwa Kristo nico yaguhamagariye. Ushobora gusanga ico yaguhamagariye ari ugucunga rino kanisa uri umuzamu. Kaza wivanga gusa hano ugafata mikoro kandi akazi kawe kurya iyo wicaye hariya ku karyango. Yesu azanezerwa kandi agakora ibyo yari akagombye kugira gukora. Kurihamagara ntawe guhamagaye, kurarushwa n'ubusa, umwanya wawe kurawutakaza, umwanya wawe kurawica nabi, wagiye mu buririmbyi uri mu guhata ukazusohora indirimbo itari niyawe ngo paka ngo umuririmbyi. Kurarushwa n'ubusa ntiwahamagawe. Santima nizo zazi guhamagara. Shakisha uhamagagwe n'Imana ushobora gusakaza kawe ari ugukoropa rino kanisa. Wari wo muhamagaro Kristo yagutoranyirije mu bandi bose akavuga ngo umunsi gwiyereka azokoropa rino kanisa rizasa neza kurenza uko kiraya azorikoropa, kubera ko kiraya si umuhamagaro wiwe. Usanga bubaha Imana mu gihe bakenye, bamara gutunga bakayibagirwa. Muje mukora ivyariko muje mwibuka ko iherezo ya ryose ribufuwe. Ko turarushwa n'ubusa niba jewe guyerekana naragiye muri kano kazi k'ubutumwa. Nakijijwe mu 2007. Umunsi wanje wa mbere mbwiriza biga nabwirije muri Espanye abanyeshuri 3000. Mbwiriza ijambo ryo mu Byahishuwe rivuga ngo mbona ijuru risha n'isi nje. Nimba guhera 2011 kugeza ubu nyine tuzi ibitaramo twagize igikondo kugeza ubu nyine, niba uyu muhamagaro nagiye mataro wanje iyi process ndimo ya Yesu kirana. Nobabara ngahweza ugasanga umuhamagaro wanje wari wo kugira gute, wari wo kumesera bavuga butumwa. Kuragwanira ikintu kitari cyawe uri mu kubona mugenzi wawe yazamutse ngo mukiye yazamutse ngo nawe ugire gutya, undi ngo nawe ngugire gutya, undi ngo nawe ugire gutya. Hari umuntu werutse kunyicaza ambwira amagambo arangwa ngo nguri igifu ngo wazafunguye cano yawe. Sinzi nuko bazabitangira, sinzi naho bazabahera. Ngo ku minsi mike ngo worya wumveri cano niza ba Moses. Ta munsi Moses arabwiriza aba bakame sikujya cano yabo yitwa nako ngo muhamagaro mwahamagawe gukamera. Noja mu munsi nojamo kuzamfotora kandi ari ugukamera. Sivzanje ivzanje nahamagariwe ngomba kubikora kavuga ubutumwa, ababikunda bakabikunda, abazanga bakabyanga, ariko biri mu muhamagaro wanje. Arababwira ngo mutoranyirize Sawuli na Baranaba bahaguruke baje kunkorera, nabahisemo ngo bahaguruke. Ariko igitangaza dufite reve abatugoye n'ababagoye hano mu itorero bari mu mihamagaro itari ya. Hari abakristo bamwe mufite akazi kabo gashinzwe bahamagariwe ari ugucuruza ibitenge n'impano ikomeye. Je nabigiyemo birananira biga nazenguriza piloti yacu guke mbyikoreye mbora n'uwombwira ngo mambo ndabyicaza. Mbona kuko uyu muhamagaro ataro wanje wozamuka ukamanuka ugakata nta muntu urakubwira ngo sasa kandi nari ngifite mu ntoki nako mbona aho bicari benshi kaza nama ngenda gute habe no kumbwira. Hamagaro wacu twagiye nawe ati we ukomeza akazi ka jewe wapi uyu muhamagaro so wanje ugenda nzoza ngusabira ku Mana muri ako kazi nanje uzusabira mu kandi kanje dukomeza kubera kuko sibzanje ndagerageza birananira.
nja gucuruza amandazi birananira natera intambwe zingahe nkama numva ndarusha barambirana gusa kugura iminota ingahe kaza numva ngatangira nkayarya kumva nje birananiye Sivzanje nagiye mu bitari ivzanje hari uwundi uzwagurukana indobo nyuma y'iminota 15 ikabirashize hakaba nje wari kwirwaho amasaha 10 sivzanje biga uri mu gushaka ko bakugira reveru evangeliste gute sivza n'urugero ntanze kubera ko bigabo turazirana niko eri kurava mwe korarukaje ngo bagwa gatu sivza fata mikoro mfukamisha ikorari musenke akazi kanyu n'ukuririmba umunsi Kristo azokurangiza muri abo baririmbye akabona kuko ukwiriye gufata inshingano z'itorero azoguhamagara kandi namara kuguhamagara n'abagenzi bawe muri kumwe bazobimenya ko wahamagawe umunsi azoguhamagara hano muri Kayore yose izobimenya umwami yandikira Daniel aramubwira ngo numvise ko bakuvugaho amakuru atukuze mukombozi ngo numvise ko bavuga kuko ngo umwuka w'Imana ngo ari muri wewe ngo kandi ubwenge n'ubushishozi bikurimo nuko yahamagawe n'Imana turarushe turaremerewe kandi turemerewe n'ibitatureba zo kwivanga mu bitari ibyacu sinoshobora ariko ngakunda ngo nje muri kiriya ngo nico kimeze neza ngakunda ngo nkore kiriya ngo nico gisa neza ngakunda ngo kigire kuriya nico gisa neza ayaye Pahoro yandikira Timoteyo amubwira hejuru y'abashumba bitorera ukuntu bagomba kumera aramubwira ngo yewe tugafe kubona gusa umuntu ngo yemeye ngo numara mu muhezi inshingano aramubwira ngo agomba kubanza agatinda akaza bumurayi neza mukamenya ko yabaye umurayi mu bya Yesu akabona guhabwa iki inshingano kakujya kwiriya ruguru wageze usanga umwarimu w'ikanisa amaze nk'imyaka 15 kubwarimu ariko hana ni mukumara kubwarimu amezi 2 gutyo bahindura gutyo kibanza cy'ikanisa ngo nawe aragira gute ngo arasengerwa yamara gusengerwa gahunda gusa ntayindi ariyo kugira gute guca mikanisa ti wahamaga banza witonda utegera ijwi ry'Imana ico ryaguhamagariye ushobora kuba ushinzwe gufasha imfubyi n'abafakazi ariko wagiye mu bitakureba tegera ijwi impamvu uri mu gukora icyo ngicyo tukigirire mu mugisha sico wahamagariwe gerageza uje kubaza Imana uyibwire ngo si cyatumye atukuze mukombozi yabwiye Tito aramubwira ngo igitumye ngo usigaze ikerete nukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganije kuragira se ngo ico gihe Tito ni wari uriho wenyine cyari hariho abandi nuko yabonye ko Tito ari ugize gute ubitunganye yabonye ko ari wowe bitungana kora muco wahamagariwe wirukwirukira icy'abandi ngo kirasagu wigenda gutya ngo kimeze gutya icyawe uko kiri uko wagihamagariwe kirasa neza niba uzi kuko turuzikira zagunda kubivuga iyo mpagurutse ucyangiye nko mwivuga butumwa zanama numva ko niyongeraho nk'ibiro kandi ukomba bwije ukuri kandi zanumva merewe neza habe niyo no kubitiyinga hano kayo tumuzi ko ntuye kitengera isaha no tega ngataha ariko iyo ndino zanumva merewe neza kuko n'umugore arabizi no ryama kabiri mu nzu muwanje yombaza ngo nagwaye noza no kayore gutarama mutantumiye umuvuga butumwa kaza ngatarama ngataha kama numva ngo we neza kubera kuko zanama numva kuko nashitse mu kintu canje neza tibyoshoboka nagiye muri Kinyozi ndogosha turashwana ibintu birananira
nja kubuzama abandi bakabahemba nje ntibampemba amezi 3 bagahemba abandi buri kwezi tibageze barenza n'itariki imwe bakaba barashibirije sinigeze nsiba habe n'umunsi n'uyu kintu nataye ni igikoma bageze badoheza saa 9 za nijoro takindi muzobaze musuhuke narahavuye gushya musuhuka arinjiramo bamuhembye ukwezi kutarashira ndamubwira ngo sha ibi si ibyanje kamwe yebo boss ko mutampimba ngo tutaongea tuzongea rya sinasibye n'umunsi numwe nta munsi supervisor yigeze aza ngo asange ndasinziriye yageze asanga ndi maso meze neza nta kibazo ariko ntangazwa kandi nageze nkora ijoro wakoze amanywa niwe baramuhemba ameza ndavuga ngo kunarayobse nageze njana Bibiliya ngasoma kari bindirimbo zo mugakiza zigashira kareba ngategereza gusa ukwezi kwagera kandi abo twasize mu nzu simubwira ngo ntamushahara ngo aruhe yemera mbwira wacu ndamubwira ngo kunagiye mu bintu bitari ibyanje Bwana sifiwe nja ku musozi gusenga Imana nje masayina ndayihamagara atukuze mukomboze nubwo ijoro ryatinda guca hirya no hino ukabura inzira we nubwo ijoro ryatinda guca hirya no hino ukabura inzira umurenga ukomere ushikame we igitondo kizarasa umure ukomere ushikame we igitondo naco kizarasa we ubwijoro ryatinda guca hirya no hino ukabura inzira we ubwijoro ryatinda guca hirya no hino we ukabura inzira we umure ukomere ndayibwira ngo Mana niwe ushobora byose ndasa n'uwacanganyikiwe nagiye muri ibi bizananiranye nubabwira utuzi nakoze sinotuvamo ntukuri no nabaye nk'igitutsi hanze ngo nananiwe gukora kandi uko nsa nuko ngana sinonanirwa kurara ku buzamu hoza n'akazi k'ingufu nugako hoza n'akameze gute none se wa Mana ukuni Bwana sifiwe mwuka arambwira ngo haguruka ufate Bibiliya Bwana sifiwe haguruka ufate Bibiliya kuyibwira abantu mwene abangaba biragoye tiyoroha kumvira haguruka ufate igitabo nako kazi nguhaye tuzatwumvikana umushahara ku kwezi kandi Yesu ntazarenza itariki mwavuganyeho tiyo kwambura atukoze mukombozi nza gusanga iminsi nirutse mu bintu bitari bigize gute bitari byanje ushorerana n'abandi gucya muri ku murongo badafite ibyiza kuruta ibyawe bakabagurira ariko wowe bakagusigaza tese kundagira gute
nigeze gucuruza za pome tukaza tuja kuzizana mu murima na boss kamamva yo gusa nayo nzirya neza kuko nageze nshika mu isoko pi ngahagarara gucya zuzuye gucya zigera nkaha biga bakamatambuka bakaja kugura utundi dukeya turi hari nabuja kambaze zagenze nahaze nari ariko ibijanye no kugura no pi kamiriza pi Yesu kundagira gute umunsi wa nyuma nibwo nacuruje amakoti curuza amakoti nanyagurishishana kandi meza hakaba abandi bari iruhande rwanje bakaza bagurisha 300 ngahamagara kaza mbabwira ngo ukintu nuwo tabarikiwe bama banyihora bakazatambuka bakaja kugura iryamenshi uwo mugoroba nama mvuga ngo guhera uyu munsi ibi bintu nagiyemo sivzanje ndasezera amakoti ayabo yariko gura menshi kandi atari nawe meza kurusha hayo nari mfite tesuku konda rushwa niki hindukira ubaza Imana icyatumye guhamagara cyangwa ubazijwe wumvishije niba ari ryo ushobora kuba warahamagawe na bene wanyu ushobora kuba warahamagawe n'abandi bakomeye abandi bazabahamagagwa n'ubutunzi bwabo kubera ubutunzi gusa afite akagira ijambo ariko ntaryo yaragira kubera ubutunzi giye gusoza Bwana sifi kubera ko inyuma yanje ari pastor ko ndamambwiriza mfite igihunga bigabo yanje ari bize cyane Bwana sifi biza bikora cyane ugerageze mu mutima wawe Bibiliya yatubwiye ngo barasenga biyiriza ubusa ijwi riramanuka riravuga ngo ni muntorere Paulo na Barana baje kuvuga ubutumwa wamagawe na watoranijwe na wumvishijwe ijyana kuri mukuzu gateza jamu mu bandi niki cyaguhamagaye ibi ushobora kuba atari ibyaho hariho ibindi byaho uwo mukingo uhagazemo ushobora kuba atari wawe impamvu uri mu kuhamagararamo ibintu ntibitungane neza bishobora kuba atari ibyaho ibyaho ni ibindi ugomba kuja gusengera kandi ukabimenya wamara kubimenya ukaje kubihagararamo umunsi uzobihagararamo neza ukumva neza ubyicayemo Yesu Kristo azoguhemba Bwana sifiwe bakundwa b'Imana torero ry'Imana nshuti z'umusaraba dufatikanyije muri uru rugenzi rwo kuja mu ijuru reka kubera undi gikwaza kubera ko utamenye ijwi ryaguhamagaye ahubwo subira inyuma umenye icyaguhamagaye icarico umenye niba warahamagariwe gukora umurimo w'ubudiyakoni ureke kwisaza nturi umuririmbyi umenye niba warahamagariwe ivuga butumwa ureke kwisaza ibyo by'ubudiyakoni kwicaza si ibyawe umenye niba warahamagariwe kuyobora reka gukanga tuja mu bindi by'ikorari akazi kawe nukugira gute nukuyobora Imana irabatoranya irababwira ngo nibahaguruke baje kunkorera Yesu Kristo agenda atoranya intumwa ageza ndisanga hirya no hino kuragira ngo ni Petero wari kuroba wenyine se kandi si wari ku nyanja wenyine ariko yaramutoranyije kubera kuko ari shaka kugira gute kumukoresha kandi ariko abona ko agize gute abishoboye iramubwira ngo ahubwo ngwino uzaza uroba abantu akazi kawe si ukuroba amafi ahubwo akazi kawe ni ukuroba abantu ariko igitangaza abantu ko muri rwa muroba imiserebanya n'ibikeri si akazi kanyu uricaye yongiye uraho ngaho gusa ngo mwabaye abamama ngo mwarakenye ushobora kuba akazi ntiwahamagariwe kuba ubumama wahamagariwe gukorera Kristo hari ijwi ryawe ryabuze hariya muri korali hari gahunda yawe yapfuyeho muri diakoni yawe kandeke kurambirana soze kugira ngo tuze kumva pasiteri rero bene data mugerageze mushakishe kumenya icyo mwahamagariwe nimumara kukimenya
izi ntambara tugira n'ibibazo byose tugira bizoshira. Bizoshira umuntu wese wahamagariwe azakora ikintu muciwe. Na perezida w'igihugu wahamagariwe azayobora neza. Azayobora neza. Apana gusa watowe ngo kubera ibingibi n'ibingibi ngo kubera ibi n'ibi. Uwahamagariwe nayo Bibiliya ivuga ngo tubagire gute? Dusengera abayobozi. Uwahamagawe. Turarushe, turaremerewe n'ikibazo kidukomere kwikorera imitwaro itari yacu. Uko se kuragira ngo mukristo abandi bose bagiye bagarukira mu nzira nukubera iki yari yumvishije iki ijwi. Umunsi ngo yasohokaga ngo amaze kubwira umugore n'abana bamaze kumunanira ngo yemeza guhaguruka agira gute aragenda. Agihaguruka ngo umugore n'abana basohoka hanze bavuza induru. Ntabwenge ngo araza abaza icyabaye. Niki cyabaye? Bwenge bw'isi. Arabaza ngo ese ngo niki cyabaye? Ko hano habaye induru. Namudakugwa ku ijambo ngo arahashika. Nawe arabaza ngo ese niki cyabaye? Babatungira agatoki barababwira ngo dore dati yageze. Mudakugwa ku ijambo ngo arirukanka atangira nde mukristo. Haramubwira ngo se ni ibiki wawe ujamo? Akomeza kumuhata mukristo ngo agerageza kumusobanurira. Mudakugwa ku ijambo ngo arangayanga kuva ku ijambo aramubwira ngo jewe simfite kugenda. Garuka nawe ntaho wawuja tacugize. Mukristo aramubwira hari ijwi numvishije, hari ibyo narose, hari ibyo nabonye. Ako gatabo karambwiye ngo mukristo ngo kubwo kwanga kumva amajwi y'abandi ngo afata ibitambara tukiki ngo amatwi yerekera yagira gute aragenda. Bwenge bw'isi ngo aramukurikira ngo bageze mu gahinda gasaza kubera kuko atari yumvishije ijwi, kubera kuko atari yahamagawe ngo ahagera atangiye gusaya. Abwira mukristo aramubwira ngo komeza urwo rugenzo rwawe, nje sinshoboye, simbishoboye. Mukristo agira gute arahaguruka arambuka kubera kwiki yahamagariwe. Nawe ushobora kuba wawuca muri iyo nzira ikagukomera, n'impamvu igukomereye si yo wahamagariwe, ibyo ugiyemo si ibyabo. Gerageza ijwi ry'Imana riramanuka rivuga ngo muntoranyirize Sawuli na Baranaba. Gerageza wumve ijwi ry'Imana riri guhamagara, uzohaguruke mu gihe ujya guhamagariye kaga. Umunsi zo guhamagara ngo uyu muntu ja mu kiyumbe kuraje mu ikorari kubasakuriza iki. Umunsi zo kwita umukorari injira tangira ukoresha repetition. Umunsi zo kwita pasteur hagarara, pasteur wenyine azogutoranya muri bano banta kuvuge ngo birakwiriye kukugira gute usengegwa. Reka kwirusha n'ubusa wo kwerekana ngo utanga amafaranga n'ibiki n'ibiguzi ngo usengegwe. Ibyo byose kurarushwa n'ubusa. Gerageza kumva ijwi ry'Imana riri guhamagara uzitabe. Ijambo ry'Imana rituganze.